kutha mbeca kanisene mwentere cha Igembe ni bonekete kuringira ndebe bonene gavana wa Meru Mutumantu Ethinkia bakiuria mwingi kumwakanya kangi kithurano nekizite baugite gwakagita karia ethirite aregitine tangavana Meru neonete witina mbere bonene na kumirita erinyene riria irari kwa miaka ire ithiri. Mubunge Julius Taitumunwe najukite kanya kau gutetera thirikari nene akiuga baria bakuringa siasa babatere gwetera na kumiakanya irite ngugi. Oge agona nyamo tongeria ote kondiskaswa ndetere kidina chongo na ote kondiskaswa kinyawe na bawe baraba tongera jono mwanka barie baraba tongeretie Riri kiatho gia guchanga mbeca nontu bagwaka resource center ire gwakwa ni Sinondi ya Igembe irani ya kanitha acha Methodist kiratho gikuruthiritwe enkiriana a primary na atongeria ankotho ni kanisa ya Methodist mwathani onere irite mutongeria uwitwa gavana nikenda utongeria buburita mwiri wa Kristo aibo 7 Mount Kenya tiero yonga no te mungo chiro ri ora ke bage achindero kile butu baje na troba ke bage no yere eteka ijere a bisoi para karu otuku toma tu akashinda 7 ona mbunge around 42 eteka ke kurenge arero ajore tena rucho imetoki anekewa toma hapo na watu vitu bange na kana ketu toye kura na kwa mtu arashia kwa baraba ba muru yenu bende nai ndio mutumire no mwende nai na to muine sawa sawa kwa Kristo getekete kya mutuma getekene ke antu barabonde betikanetie na uma betikanetie na integrity betikanetie na equity betikanetie na maendeleo betikanetie na unity betikanetie na peace betikanetie na love betikanetie na humility betikanetie na matunda ya kirundu mutheru. Mubunge wa Igembe North Julius Taitumunwe kirucha akanyaga kwarukira abaraba kuthina mbere na guchambiria athirikari. I was surprised yesterday which Bishop Mwaria autwere thina aiguru ade na ibiro thina yuma mochenjere hiyo tunasema bila uongo. Sasa jana alikuwa anasema watu washirikiane watangamane vyema ndiposa hii hewa ibadilike na tuwe na hewa ya amani na watu kutangamana katika nchi yetu. Sasa nilikuwa najiuliza wewe Muheria, nani alianzisha hii maneno? Si ni Muheria? Hiyo ni ukweli. Nende Muheria ndo kuona hii ameropokwa. Huyu mwenzake naye ni wa kuropokwa kila siku. Tukiongea hivyo sasa amebadilika, anasema tuwe na mshiko. Unajua tutakuwa kwa serikali mpaka 2020 and 7 and beyond. Gavana Mutumantu Ethinkia amwana Somali baraba kwethira ibatureta irambecha ndene ya Meru Ameru itwete atae ndi yetu ni magana ni orongo ni biashara beto lakini batwetheria atae ne twete nkombo ibo bamuage tondo imbia na boturira ibo bamuanga ario kama tamirane awo ibo bakamwenya kwendia nkunie mo amira kwenda mbili turetete nikenda tukaria mira kisheria tumeretie merwa twamwe mira iri urwa no mira iri urwa mbiyana mira yekamatwa no mira mario yakuwa mira yarendwa no mirie kwa mira irendwa no tukaanza no tonga ba madwania tutaenda mbali nonto batino kubate na mento kubate ikia kuingira antu kaya hadi sasa mtu babo inapata mnone utonga bwambi wa madwania kuma Igembe North Peter Nicholas Chabari.